Kuda vode ove merdevine? Ej, šta je ovo? Pa ove merdevine idu na dole. Okrugle merdevine. Ovo još nisam video. Ej, pa to nisu merdevine. To je točak od smešnog bicikla. Vidi kako su mu napravili nejednake točkove. Izgleda nije majstor bio baš dobar. Ili je zaboravio da stavi naočar. Kako se uopšte neko popne na ovaj bicikl? I kako ga vozi kad nema lanca? U ovom muzeju baš čudnih stvari možeš videti. Svašta. Bicikl sa različitim točkovima. I to velikim ko merdevine. A možda bi se neki visoki momak i mogao popeti na njega. A šta kad bi devojka u haljini htjela da se popne i provoza? Baš svakakve ideje ljudima padaju na pamet.